Kakasi Hills Autonomous District Council KHADC darai ko wopen lumpenlang hapo ko wigatum yawarok ki kur ki jat ki WM hapo upuru ang yong ka council. Ini irai ke KHADC demi i hadin kaya lang wakirang bakur ki waya kamat chnong waki kli senchal kamtam hadin waka council de yo kaya ka chithi na deputy commissioner ka Riboy district wadapan penci yai MG kur yo pensuk yai certificates. Hawa kalam hadin kaya lang deputy chief executive member open shangai NSM doongo waga KHADC daw pan yukain ko nagikur ki jaj hajrong IM ki kur ki jaj yo open lang hapo katum wayo bu de wabay waranti kanang wai certificates wa irukom ejaj uman ko hakaluti ka wakalam datang ko. Daya kalam le ya ki wabon ki yi hayato wa ki kur ki jaj we daya kalam mo bu renti hayato wa ki kur ki jaj hapo ka rikasi we dato ipor wo em no katup yang ki kur ki jaj wa hap hapo ka KHADC kanang wai certificates ulai bai we ki kur wa pher to open tip ki chaka council ye wa em haki kanang wa chwa wo pen mi pai ba man ko ka wat ko. Doong wa hadin wa yo ya katup daw khut biang sakawi kaya lang yo penbait ya kikur hapo ka rikasi way penrabo wa kamaman kani ya kikur khasi datip bai kat kam ka khasi Social Custom of Lineage Act kat khande phaunyau iwo mut kat kami ejaj chakabai niliang utitos wa man wa ya khamat kaliang percha ha KHADC doong wa varro de e ye kerchan ye ni way ukerchan le ya ka khasi Social Custom of Lineage Act way wo kerchan le ye penbana ka sarkar lang ba ka social welfare OAST certificates da ka KHADC Indang sidap kena kaji lang ka bagi don rengkat lang rengkat lang ni ba ti w khain mengiram juga lengatai balijit rani edisi ba jambor war bolongiem berim jongka ke ilaka MDC jongka operation doru iba tabla ba adunnya ba ginung iram jongka sejuk sirang bakur kalau kesulitan pengilayo banyak keren sibun ki haji dei batka ikur kijaj bahab hapo upur sam jongka khasil atau masjid councils nama trai kumba pitip agini ki kendiat tayo kendiat si kadon bah kajinya keren na kajinya dei kashil drive ikur kijaj khasi ki jongi badane kajinya tu jongi mentagasni kalong ban yathir ban yatai umnu ban bo be bo renti haji dei bat ikur kijaj hapo rilum khasi jongi apa upur usam jong ka khasil atau masjid councils hadin bangla asim iging ai jingmut baro nasmudei bala kumno ila de don no kathup jongki kur kijaj hapo rilum khasi jongi bahaba apa upur usam jong ka khasil atau masjid council khnang ba kajing ai jai kajing ai certificate kanlong lang bakal di badai ke babnya bagawanum ya tungku badno kementa kasni larai ba ka council hagini ki khindal sni kan pentip pai ba bagi kur bafer kin pentip no kham kloi shika district council namala dangila invite ya ki kur borokoi bagin pentip sengi ya ki kur jungki bafer dan inda yung isang kot ng patlang banong ibenta. Tentang nampak bantuan ini ini kasih ini kan masalahnya IT. Baiklah tak ketua ini mengelam untuk kawai dasar SRT. Kawa yang keren ban ajak pas. Kawai nak mengelam uang ban dengan pendam noh ya dengan ini mengelam saja. Ini ban ini kalau ada cepat ban pendam ban ini. Ban pendam ban penne ban nang archu kadon kam kaji discuss lang borok kam dia tengah views jonga ka views jong ba tito ngatrai kan ni kadon ngidon haban discuss kham tam mo ngin hapailat ya borok bana jimut lang em sa ko wiru de ban suktu te ka e ka bangi codify da ka lineage a ka de ya ka dustur jungi ki khasi kalau bang simjai na ka kemi tingi ki penne ya kata kamdan ga jing sna thamai e kumnungin pendam ya kata kaba yang ngi district council bangin iwan hang ni ngim dei ban pendu pendam ni gari tidur tur ne ban penklai kata ada gajing semua juga district council
nama kijing ajing mut ki babon tendai ku baong ba di bukai nama ba kadustur jungi kali ke material society kakam jungi kalong ban penek ban penskam ya kata te gidon kijing ajing mut ki batamai ba dia kata nginom la ban ong rere menta kumne nama ngiwan na kawi ke background kam material society te kadon kam ni kijing discuss mbe tangwei esa de kilak mut ke bang ba discuss lang kan Ki beper ke senjuk ki sengkur rang bakur ka bang wilayah keren ka beningkong kalong halor ka city ke belawan na deputy commissioner ka ba jong ka riboy ubapan ya ka list jong ki kur ki badon hapo uput sam jong ka district council ka jongi tinggal wilayah keren ni kani bat kumbalapan syai na kaliang jong di deputy CM jongi ba ngila rai ba ngin pentip syabaro ki kur baki de banwan ra ya ka jingtip ke jongki ya ki kur ki beper hapo ke district council kabaar ngilaya keren ru haga jingya dei bat kali ni saat 1997 kabar sultanat kalong ba baro ki badan haga ni jelang ki kur ki beper ki rang bakur ki kli nong sensar ki ai ka jing kersan ya ka khasi custom ni saat 1997 kabat ki kersan ru ya ka ai ka notification ka belawan na ka government nabaga social welfare department hagbede ba kajing issue ya ki schedule track certificate kita gede ki mat ki blai keren hoi ki don giwe pat ki issue ki ba ya dei ba ki sengkur ki per ka rukom ya khainpur khain kha ba kom ta teri kini nagaliang ke isi nga tharai kan sa le ya ba don kam ne ka ba konsan menta hi galong ba ki kur hari khasi baro ki ba don ki de ban ai no kajing tip mar se ke district council kenang bangin yo ya ka list jong tikur baro ibadan aku ari kasi ki kenang bangin yo ban bu ha kathup ba dia kata kathup ke bangin lum jingtip ngin sanange syong bayang le se don ki kor ki ba ladu no don ki kor ki ba la komplet kenang baswa bangin pentip pai ba ban publish ya ka ya kathup ki kur hapo putusam juga council kanam longga baduko tendri kan longga bala le bhana dong sedong te yakani adin bangla yo lut ya ki jing ai jingmut kamtam ya kat jing bentip ya ka yinde ki kur ki ja ya por rigasi ke jongi in zakhot biang ya ka jingelang inom khot chu hangne nama gayong ki babur ki nang ki ron ba ki bonang ri jelang ban khot ki jingelang hagawai ka hol ka bahya barhakani ngin yo ban yathu ban pentip ye kani ka thup jongki kor hapo purusam jong garilum khasi ka jongi bad ka jinga dei kombalong menta ladang yong ue khasi ka jinga kan jongi kalong ba ngina ban lei lei kat kum ka khasi la ngajak kat nais pa krai punyo kata kalong idi ka material society Kenrei nginang hap ya thir ya tai hagi babon ki benta katkum ka jing persngau jong ki babon ki rangba lesir shwa bangin sim ya kanu kanu garai ka bathmai te hang ning don ki rangba batin blukain ki pemikman naga sunjuk jong ki rangba kor don ba katu kala du panang du dilicak khamtam ki bayo shongkha khle lagi miyo ka khastrai nang ni kinum ma ban apply siltrai war ka khasiru ka bayo ayo pa bombay khasi kidan kam hi ya ka khasi tribe certificate nang katu ka kinha ban tho ka application chani kinha ba submit ki ek bran kam ki hable itu ba yong ma pimen ne ong ban tang gamut ba ka jat mai tap tang hi tang da manu ru aba tang da tang then ka submit ki jingan kam ro then isa ki khot ye ki hato ki karen khasi paganem im khasi paganem then isa issue Ijang no di kur bayo pandu adu kontak tu di tip madu menta gladon ki hima ki rai ki ba submit tingin pat compile completely tendre ma ki tu hi ba hari kasi jongi tang ki kor ki peda ki 1000 ke hardly barang ni yo luk nampat poi kata ke poi sanspa syajar ki kor tengin nang haban pentip yang bagi nang pentip yang di sini mai so yung ba titas ba kalian mo isi ni boy pa ni kata les jong ki kur nakadaw mo lang isi pan jong kaman pi udisi upan se haka jisnu tu jong u kalong ba
shwa ban issue ya shidal tribe ada empat confirm ya ki kor nang ni ngadam ong khasi tribe mo ban pentingna ya ki kor nang ni ya kamut ya se ban bu ha ka sip side don kam ya ka jing pentip dungi ni nang ni nginam ong bangin pentip ngin pentip bai bagi kor dungi kini ya kenang bagan pen suk yu disi ban sim kan gun ba disi ka klan bil bi ke mau ba ka session ke bader ina pendrung no ira ji dei bat ka admission jong ki kur ha ka lineage act 1997 ka bagi lawan rano da ka amendment arjara pulai bad ha ka ni ka amendment agibun ki provision ki barung na ka dorbar kur urang ba kur kumdu ban issue ya ka clan certificate kumdu ban recognize da ka isi ya ki kur kila dun nudang ne bade kan ni nang amenta ya ka approval jong ko bonor ka shaw bo administration kadai ka shibenta jong kali ni syaki hagali ni syak pada kata ga bagi don dara u khasi u yo lok ya ka bombay ga khasi यहाँ पे तंग जाए then yin sa ay khasi tribe certificate khnang bagin ithu purai ki kum ki khasi ha gi dei bat kani ka ba ong ban ai jaj pa ko mapi ya menta hadu menta haga khasi lin cha ni ka shai bhaga batai bangidi ka maternal society ka bangin hapan simbai na ka kami te hoy ki don ki jing ai jing mut hang ni hang tai le si kita nyai mut ngin hapan ya magani ka issue jong babun balang ngin hapan discuss ba hagar kum ka badai to ya menta ka kum ka sil ni cha ka shai ba bangidi ka maternal society namal ai disi council yang iru ka intention ka long bangin pen scam ya kiriti ki dustur ki jomi tingi pen scam ya ka ai ka bangila dia mentang in 4 ban ong yang jadi bagi issue, maka dem kam kading ya discuss kita dia.